لکولانین گوپولا لیدی شوتی دنگ پیلین تانگان بلنگین زاروکان راتف لحف دبو دماغو شق مقصود و اشرفی جواره کدن تسلیمون رد کر جفرماندارین تاقین طول هلدان جودی بحثا کلین برخودان کروگوت راستیه که گلی ما یه شق مقصود هیا دیروکا برخودان شق مقصود مهرا خواه لطباهی برخودان شورش روش آبادایا شرعی گل شورشگری لور دست بکر دیروکا شیخ مقصود زاتن ده شورش ما روجاوا دگشتی ده براستی دمغایی که خاله دایه یعنی شرعی شورشگری لور داری دست بکر هزین کلوی داری هزین میلش کری و هزا قلب هفدور بونیک حیان نها اف 14 سالی کل بر خود دا قیناقی کو گلش در شروانی خبر ندا الان می شیخ مقصود و اشرفی مثلا الان یکوسا پر فرح تونه yani hani derdora ve hamid dor peşkiriye her der mesela geleke tandırıyor bir bajari de ne gele Kürtene gele Arapça ola gele Türkmence hanen gelen juda tandırıyor Şeyh Maksud edeceğim ki fakat o judahiya galan tandırıyor Şeyh Maksud eder nabine yiku Afganistani bun ين دولتين درفجي فرنسي بون حميد تبلي وابون يعني نهي زكي تنل برانبري الشيخ مقصود شاركر يعني هزمي الشيخ مقصود او لكاريا هندرين هي زكي وصابر مازن جيتنا باز بيجم يعني هجمارك ما وصابر زيدك وام هبن نبي في رنجي بو او قال او هزي او لكاريا هندرين يا اصايش او تاخذ باراستن وهجماره مالبر بتشاف بلا ام حزار حبن او جي صد حزار هاتن برانبري حزاركي يعني تجار هستي تسليم بني جانك جبوكو تسليم نبل برخدان رغم كو بر سلاح اوجد دستها والله تنابون يعني بقليش البرانبري تانجي ولا شركر بقليش البرانبري تانجي فقط معنويات هفالتي حسكرن فدكاري خلق كاريا هناك تشتا مروف تجار انكارناك تجار انكارناك جبركو هولدانك هبو انا ايريش ملي تنك داخل دي gelek جوار بون هفال دناوا çatışma da bun o havale meclis Algeri bun ejusa avum مگو بدنگی که کلام را نه کی قرمالا بکن دواز درکت بسر خانی مگو بیش بر خدان یا شیخ مقصود مدی دنگ هر دری درکت حمی اولو سوا کی کوبندی بو کوبیجن کام بیجن بر خدانیا شیخ مقصوده اول سر قبل پرسکند بیجن حوال چه مگه حوالم سلوگان دا بیجن منم زارو که شیخ مقصود نگری کم شیخ مقصوده پارزن yani او سلوگان جبراستی نزانم هسته کی جدا دمروف هر حواله کی کوه سلوگانی جداوی جبراستی نزانم و تجار نه بیرکرن yani eviş bu mebim mirasek